Kachandia laitan o kasien golo thong nu nei pi tong don lo hoya solang bang tangem golo tong hindonin kum khwamil thelo ding kahi hung thawin na zal na hol si na kon yugi kiti movie hi 2023 kumbula release ahin IMDb rating a 7.7 amu hi BemTv video hin chibai kahin bolle movie ki patna hin numei khat gimnei te in amangin chule police report athun zawin private detective khat khutna pe lunin ta nahi chazo hin twist tamta ki muding ahi in chule thusim hi azona changia nalungel ahi welding ahi azona chan na ngai lo le na he thelo ding ahi chule channel dinga atha nahi le subscribe bolin lang bell icon ko all in ki koin thusim ki patna in numei khat hi karthika kiti khat imu win ama hi akap pumin bus stand adingin hi chom khat zo chun innova car vom khat hongin karthika chu apomang pe pe tan hi chuzo hin sin chom ahung ki hongin actor min thang ta khat guru prasad akimuin movie script writer se thu kiti khanin ahung ki ho limpi in hi a hin next movie adingin aki ho honin hin la guru prasad hin indirect ta in anop lo na thu se pi tan hi zana a in sunga tv ave in avet pet chun mel het lo khat ahung dunin pistola guru prasad chu akap li tan hi abana sin chom khana detective nanda in amumang amu in amanga chu ipi amu ham etile amanga chun car accident in hi cha hi accident je a chun nandan hungking khanga a imut na ko na athotan hi hi chi phat che na chun retired dsp purusottamin foreigner kon hin kolin hi purusottamin nume mangkhat hol na dinga chu nanda ko ma chun ki thopi na hin thumin hi purusottam hi smuggling case ana o kha in hi ja hi gamdanga chi do hi purusottamin SI Rajkumar kahin solding ahi in ama to na ki thu a na hol honding ahi chule hi case hi confidential ta ana koi ding ahi ati sin choma minister pu in swami ki hopi in swami hi CBI officer khat ahi in ideal smuggling case o DSP purusottam holding in aki hopi tan ahi hi che chun swami in numei khat lim minister pu cha vet sa in ama hi purusottam to aki guizop na omin ama hi het chen ngai masa hi chule hi chinume hi ki hol do le purusottam zong a na ki hetan te ti ni alang khana SI Rajkumarin numei mangnu chu alim le file hin choin nanda ko ma hung hlung tan hi file hin pho le karthika akipat na amang nu chu holding hi etin ki hetan hi aji chu purusottam recommend dungzuya hi case hi aki honga hin chule nanda in investigation hi personality a ebol diu hi etin team koma he sa ni tan hi a team sunga hin pasal ni to numei khat sub inspector Shalini hi ve tua hi athusima hin parallel ta a mi ni chunga investigation ki bola hi akhat na chu hi le nanda in a team ho to kartika holun ani ne in swami in asol cha ho to purusottam to ki guizop numei khat a holin hi sin choma kartika he anna nagara in khat a umji 18 Shalini in report amutan hi chiji hin Shalini in jong hi chi kartika umna ina chun achi in acheng te chu thu agadong in hi le in la i ma cha thu adong do pon acheng ten jong a hin sol do win ahung do tawin hi apo do pha nin mi gu cha mi ni bai nin ahung ki tolin nanda phone choi chu asat hlonin a hlai mang honin hi chu zo chun gang chelin SI Rajkumarin jong auto khat kila in adel peitan hi a hi wangin chom khat ki tol pha nin lampi choma a hlai tan hi he a ko na chun e in lang ahung hlungin che chun Ajinu pavitra khlong lai ta a akizamin hi Rajkumarin jong pavitra chu aphong thawin an ane se in hi pavitra hi mentally unstable hi chuzawin alang khanin nanda purusottam ina ahungin purusottam to ki muto dingin ahungin hin la purusottam om tapon chule a number jong not reachable hi ina chun achapa to Ajinu bo omin hi alang khana swami chu auditor khat koma purusottam thu adingin achi in aga ki howin hi le hi chipa koma chun I ma cha thupi jong amudi pui langkhana nanda le aloi ho in taun sung si chunun karthika tu hi adongin alim jong mi evet saun hi wangin koiman ka kha e jong ati powin hi ni kha chu nanda le atim ho SI Rajkumar ina hongon
azi chu Rajkumar jong hi anato anati muwa akipui go nu hi hicha hin nanda in Rajkumar loinu pavitra chu jal khona alup aga amuin Rajkumarin jong asein hi le pavitra hi kakichen honni nithum hamjowa accident to a alu atong khain mental unstable hi achanga jong kalase thelo wa yong wa le thelo hiti a kadona an ne ele cha ting lo le ai ho ka hol pi zia ken hiti a ka kivet mai he titai chule pavitra ruma CCTV camera jong apoin Rajkumar he hoilaya hen hi jong le pavitra hi na akona mobile a CCTV camera cha vet the hi migu chani in nanda phone agu do hana jong chu adel le pavitra hi abui amu phanin in langzo hi gangchela adel phi hi in sumatun salini chun Rajkumar le pavitra lim ho ave in Rajkumarin pavitra hi iti alung sit ding ham iti alung sit tadem chule I tabang hin khunom be anamang hondem tin alung gelin agelin hi hiche hin salini hin Rajkumar ahin dei chadi chenin hi chizo chun nanda le atim ho chu zanin karthika umna ina chun achi win suna ano do tho hi ja chu zana hung kile gelut kinu hi in sunga chu hol le wa hi le banga chun Rajkumarin karthika ti akisutna mun khat hot do in hi echa ko ne hin karthika to room hin connection ane ye ti hetan hi hichun ina chengte chu hung lut ta win hi nanda in hiche ina hin mi wang achengin tu a chengte hi ahung masangwa ana chau hetai ti ahedo tan hi abana thui het benum le hicha a in nei pa mutu kitipa ko ma bochi ding angai tan hi alang khana swami in purushatam loi ho khat koma purushatam thu agadong tawin hichipa hin asena purushatam hi stela kiti nu mei khat to affairs anahin pha chom khat zawin akicheng pe tawin hi ahi wangin kha izat ham masangin stela hi athitai ti thu ka za in he chitai lo chu thudang ka poi atitai langkhana nanda le team ho muthu ki mu pi dingin ache tawin muthu hi abol gim thim pha nun karthika ki mu to pi dingin nurse khat jong ahung ji in aje chu karthika hi hichila ya chun naw bop hi tule heche ina chu thali o umin hin la ni khat chu hetman lowin amangin chizowa chu hichi in hi rena ka hop do atu a umte kho ka koi hetai ti hichi akona ache do zo chun shalini ko ma nanda in nume I hol hi purushatam chanu hi 18 asei pi tai chinu hi ajineu nu to acha hin purushatam hin mi hon hegen inti ati zia hi case confidentially a investigation boldinga a solo hi ati langkhana ananagara stela ina swami aga chetan koi macha a umpon ahi hangin a in keng ho khatpa ko machun thu ado a hi le hi chipa hin stela chanu ana cheng ji a he stela wang kamu khatpon ahi wangin thakhat masanga konin kamu ki tapoi ama jong he ati pe in he swami le asol cha ho chule nanda le atim ho ani wa he purushatam chanu a holuda na hin langkhana nanda in atim hin puyin kara ahungun hile Rajkumarin afona CCTV footage aga abetle pavitra chu lupna chunga kona akhira aga amu in he hechipa na chun nanda ko ma chun gari khamin atile nanda in kin kho ta khat na echi diu he gari kanga the loading he nang jong na hungai he tin hin la Rajkumarin nanda chu gari sunga agar tol puma chu akibot pia hele gari chu athudi chenin Rajkumar jong nanda gari akona chun akumin a in lang adel pheitan he Rajkumarin ahung thun phanin zal khun lang gangchela adel pheile pavitra anu tapoi polang adal phei kitle pavitra chu store room panga analumin he hinla akisu kha na maha adim senin he Rajkumarin jong apom lunin bandage le lo agala in pavitra chu azenin akisu kha na ho chu bandage a atom pin he langkhana shalini in hospital a achi in karthika tu aga holin a holin he aje chu karthika hi nawbo hi zia hospital hon ahead kha adi agin mo zia aga hol he hospital tamta ahin hol phei pheya hi le azon penin hospital khana nupi tolthi ho khanin hichinu he kamu kha check up dingen Dr. Chandrika to ahum ki mutoji atp tai salini injong Chandrika number counter konin akila in atim ho chu Chandrika location thotan ai
Chizau chun abonwa Dr. Chandrika ina alut tawin hi le hinla wangshit in Dr. Chandrika long damsa chu in sunga ani ki khayin hi suicide ham murder ham tin zong a hol payvin evidence a hol tawin hi Rajkumar akimai le bracelet hal khat amu in Salini epitan hi hechi bracelet chu nanda in ekibu he hechi ako na hi Salini in nanda tha hedingin aging motan hi abana sin chu min nanda he car accident hi in azau chun Karthika chu hospitalin akimu in Karthika hi hospitala ahung na ji chu hi le azipa accident hi in hospitala admit chu ahung vet hi kap pumpumin azipa vedin nurse ho koma ahungin azipa mial muding agut wangin nurse hon aphal povin hi agang the lampangin Dr. Chandrika ke bina aga thlai lunin Dr. Chandrika chu hi chipe na chu Guru Prasad to Ajinu to kebin sunga chu anaki ho wa hi Guru Prasad hi chanei theilo hi in asung lang ki su lo hi hi he problem solution dinga Dr. Chandrika koma hi hunga hi Chiphat chun Guru Prasad chun Dr. Chandrika koma EPT ham ama hi etile Dr. Chandrika injong ama hi azipa accident ki sukha hi in aluchang akita kha in critical condition hi chule azipa azending hi le sumtam ta lut ding hi chuting le sum hi zat jong chu ani zo pon a in ko aso pi ho koma azipa to hung ki jam ma love marriage hi honje in a in ko aso pi hon jong don lo diu hi titai Hezia chu Kartika hi azipa hospital chu ma transfer pi dinga a seitan ephat chun Guru Prasad in jong Dr. Chandrika koma ken sum izat ngai cha ham tu do na nge a hi wangin thil khat e bol pi anga ye hi ati ke jinga naw awop ding surrogacy mother hum hiding ti in sein lang adang si sum angai cha ho si chu ken aloi pa jen na dinga chu ka pi ding a hi e ti tai Chandrika jong Kartika koma chun thuchen chain aga sei in Karthika injong ing etitai chizau chun Guru Prasad thisan chu alawin Karthika naw bu a akap lut tawin hechini ako na chun Guru Prasad in Karthika phone number jong chu a khel pin a na jong mun choma a khelin hi koi ma het lo namuna Karthika chu caretaker ho avet kol saun hi check up dingin nisi le nurse khat hungji in hi Karthika in azipa ki mu pi ding ati tingla Dr. Chandrika nomji tapoi hinla nurse nu to Chandrika in Karthika phone jong apik hon tapoi Karthika chu don honji tapon ni zat ham jong chu hiti chun aboyin hi ni khat chu Karthika jong alung hlathe in Dr. Chandrika ki mu pi tingin hospital lang ache pheitan hi hapta khat masanga chu Guru Prasad in hi Ajinu to kina hi in Ajinu in akikhen pitai hezi a hi chinau sen hi Guru Prasad in akila loading hi hechi thu aza akona chun Karthika alung na hle tan hi Guru Prasad hi asung langa thasam hi in hezi a chu midang thisan akila akina Karthika naw bu sunga ahum hi eti alekha chu Guru Prasad jinu chun amu do ji a chu akikhen pi hi chule Karthika ji pa hi so na dam hetai hospital treatment akibol poi mundanga transfer ki bol hetai chupanin gangchelin kajipa hoilaya umham sein eti in alung hangtai tule tu akakimu to piding hi lo le media le police ko ma thu ka thut le Guru Prasad hi a nang ne hi an reputation hon chawai ding chuting le hin ho hon jong chawai ding hi in hi naw jong be ding hi tai ti pe in hi chun Dr. Chandrika in jong Karthika ko ma chun polanga bus stand na nei nga in ka hung do ting le kara ka hin po pa ding hi chuting le naji pa ko ma ka pui ding ne hi ti tai hijipa lai ta chun Guru Prasad to Chandrika chu phone a ki ho hanin Guru Prasad in hin hlemin lang ka ina hin puin ati pi tai hechun Chandrika injong Karthika chu Guru Prasad ko ma zo apui pheitan hi chithu hi nurse nu in nanda ko ma chu asei pe pe hi in chiban chun nanda in athu a het be num je in Guru Prasad so pa ko ma thu aga khol be in hi Guru Prasad so pa chun hichini achun Chandrika to nume naw vop khat hongin Guru Prasad te ni ko ma chun akisen za za in akiphin za za jengin alung hangin hi ti pi in hi langkhana Shalini to Rajkumar chu nanda ina evidence holding in gu thim cha in akigel lut hanin hinla nanda ahong thung peitan hephat chun amani yo akisiel hanin ani hona gu thim chan azam mang hon tan hi ngabana flashback nga Chandrika in Karthika chu Guru Prasad ina apui in
Kartika in Guru Prasad chu ajipa hoya na koi hamtin adong tan hi che chun ahung kinil sang che chun Kartika in jong media le police ko ma na run ding a hi ati pe in a hi le Guru Prasad jong alung hangin Kartika chu son thu in tola asat be tan a hi ahuma Kartika lu chang cha ngam be in Kartika jong chu a oi lang adel khumji chun miscarriage se hitan asung langa ko na thisan alongin a hi wangin Guru Prasad in adel pha te in a hi Chechun Kartika in ahin kho chan lo tai hezi achu Guru Prasad in DSP Purushottam chu kol abola hezi incident chu asei be achule situation hi ne handle ding a he Purushottam chapa film jong chu athopi dinga asei hla he tai apat pat na writer ki mupa jong chu Purushottam chapa anahi dan hi hezi achu Purushottam hin gunde izat ham agoya Kartika thilong hi esina hal mang hi Hijithu hi Guru Prasad so pachun Nanda koma sin he Chizowin sin choma Nanda in accident na Ajinu hin ho chanin he Hiji a hi Nanda hi chip chena umji he hi phachun Guru Prasad me thala ki kapli eti thu chu news a hin mutan Nanda jong chu crime sport na hungthung peitan he Ilai mun hin Guru Prasad ki thaji in DSP Purushottam chu under arrest ani hitai Zan hizana bochu ka hungthun hi in chule hilaya ka hungthun hi sub inspector Rajkumar kahin het sa hi hichi thu aza chun Nanda in Rajkumar hi ahin ging mo paitan hi Rajkumar holding in Nanda jong chu Rajkumar ina achi tai hinla ina chun koi ma jong ana tapon in sung langa aga kimai le room khana phat vet nung langa mi khat aki hen tu chenin hi hichi pa chu atham hla in aki ho pi le hichi pa zo chu SI Rajkumar ahitan he ni hizat anaki vok pi chu Rajkumar ahipon Karthik ahi Karthik hi Karthika ji pa chu hi hichi ho ahet che phan hin Nanda chun Karthik phone trace ball agotan hi hichi lai ta hin Swami jong chun Karthik chu anung ahin zuin hi aji chu ama investigation jong hin Karthik koma hin puilut hin hilaya he Nanda le Swami hung kiseto hi in anin na he Karthik hin zui hon he chipanin flashback a kinin Karthik a accident zowa chun amit hin ha phanin mental asylum ana umin he Chandrika chun mental asylum chu transfer abol hidan hi hichimuna hi mi aching zong akhum thu ji wa ha wa avo ngol jiu dan hi ahi hangin nikhat Karthik hi hichi asylum ko na chu hung zam do hi azam do zo chun Ajinu Karthika chu aholin police koma jong FIR abonin ahi wangin thakhat zowin jong koiman complaint chu adon na sa powin hi nikhat hi police station maya Karthika thilong hal hla ho khat chu amu in hi pe chun ami mo pa chun aloi ho khat fona aki ho pin numei I hal hla nu chu mi khanin hong ho latin asin hi Karthik in jong hi chepa chu aman khadi chenin hinla wangsit ta in azam mangtai Heji pha na chun police on Karthik chu amanun hi aje chu mental asylum ko na hungzam do chu ama hi bin heji ata mat hi heji pha na chun Karthik jong police ho ta chun akidelin police ho si chu aban ho kamin azam mang tan hi chu zo win in ahungin Purushottam thu chu net na ahol tan hi hiya het do chu hi le Swami le asol cha ho jong Purushottam chu ahol hi ti zo he do in heji ho chu azui thia Purushottam chanu pavitra jong chu amat hi tule Swami a kheltana pavitra hi aman zo akimat masat zo dan hi hizawa chu pavitra chu lo aka ma mentally unstable asu hi chule ina chu Ajinu banga aseya alimhon jong chu photoshop edit abola Ajinu banga frame asima akoi hi chule Karthik in SI Rajkumar hi Purushottam achanu pavitra holdinga agon hi ti het hin hiji hi SI Rajkumar hi kidnap abola a in ma store room akwai tu hi chuzowa hi ama zo hi sub inspector Rajkumar banga kisima Nanda koma chi hi aji chu Rajkumarin Karthik koma asei do su je achu pavitra file hilowa Karthika file zo chu Nanda api hin Nanda to team hi Nanda le aloi hon Karthika holun ahin Swami in pavitra zo hol dan hi Swami hi CBI officer hin pavitra to apa Purushottam hi idol smuggling case anei honje a hol hi
chule nanda in investigation abol na jouse wa cho kartik in a khel pe ji a I ma jouse an het ji hitai chule nurse nu ko ma jong chu kartik zo in an het masat hitai hiji a hi Dr. Chandrika hi in Guru Prasad hi in aboi ne hi case ana jouse hi nei dila sol pe dan hi nanda in jong athu anunga het wangen kartik chu aman tapon hi kartik klu a kona pavitra jong swami in eki hol do tai chule Guru Prasad murder case a Dr. Purushottam amat je uchu hi le Guru Prasad murder spot na service pistol chang an umai hin Purushottam meithal hi heji meithal hi pavitra agamat na chu meithal jong hin kila do tha hi ling Vaigei thei thong nu ki pe tong don lovin kartik jong a na lui mental asylum azon kitai aje chu lesi na akine piding anei tapon hoya so lang bang tan